hana atia karibu sana huko gwito. Thank you. Bekere okuo. Ndio kodi na uru. Turega ni hindire werigire gututhomithia werigite guthomithia horo wa maundu ma megie kiria twagire ukoro tukiria. Mumbe tuguthii haraka ni ndu wa matha. Nigetha andu mamenye kiria magire kuria tondu turorete thiguku na makiria gutheria miri yao niki magire gutheria. Tatire horo wa detox niki. Okay. Thank you muno muthikiriria nigukugeithia kuria guothe uri. Na kamera yaku nigukwira no tukambe warie neno ihaha nigukwiririe. Sawa. Nigukugeithia kuria guothe uri na ngakwira karibu sana na ngora ni ndi mwarimu wa afya. Ndi mwarimu wa. Nituka tukirugamaga ii? Nituka tukirugamaga. Mundu wa kamera niwe tukira tukirugamaga. Ngetha turore indo ici wega. Ici ni cindikaga na detox. Ici ri tucitaga enhancers. Indo cia ku boost immunity. Detox ni kuri na andu ingi meciragia they take it wrongly ati detox ri ni kutheria kidney, liver, blood and the circulatory system. But this one ni feedaga the immunity of the body. Kana hinya wa mwiri. Koguo mwiri waku gakoro ici ni ku rejuvenate wa mwiri. He mwiri hinya. He mwiri hinya. So that is nikyo twagirwo kuria ici. Tondu ici ri ni ta maguta ma mwiri. Ni tore woyaga ngari ugathi ukafuel. Ndugifuel ngari na mai. Injini ni gukwama. Koguo ici ri nicio cifuelaga mwiri kana ni irio cia mwiri. Nicio cells cia mwiri ciagirirwo ni kuria. Koguo nikyo ndoka nacio nigetha muthikia tori mwe ndera muthikiriria ekure irio njethe hindegi ajire ndagitari turare irio njethe ni iriku ugaga njethe. So ma bidio guka kuria ndi nigetha mamenye niki giki kirari yo gigithi. Koguo irio ici ri nicio cia mwiri wa kuhinya na kugiririria kurwara tondu ni ugukora andu ingi ni arwaru na ici tuciitaga health care. Health care ni kugatiriri cia gukugiririria kurwara no dawari tucitaga sick care. Already we murwaru ni urani di dawa koguo ici wari ari ndukoro wi murwaru but ni kurigiriria kuratuga prevention ni wega gukira kurigiriria ni wega gukira kuhonia. Koguo andu ingi irie turaria njogu njoroge ni ati ici turaria ari nicio cirarehe mathina throughout the body. Mwiri waku urareherwo mathina ni irio ici urari o muthenya. Koguo ndenda ku emphasize ni thiguku na andu mekuria anything anytime anywhere every time o higo yothe na tukuria kila kindu na nikyo kiratuma andu ingi makorwo mari arwaru. Mundu ngerajiria arathire kwa ugicagi twaragia na keira arakora andu ingi muno makuite na andu ingi muno ni arwaru. Iwara aroka gwakwa riu consult ni ati agika ugo ndamwiraga atiriri andu matirarwara ni kindu kingi tete Ngai ni ariganirwo ni ithuĩ. Ithuĩ ni ithuĩ turiganirwo ni mubango wa Ngai. Ngai ndariganirwo ni ithuĩ. Ithuĩ ni ithuĩ turiganirwo ni mubango wa Ngai. Tuke embrace mubango wa technology na nyingi ni ireka atia ni iratuma cituhinyiririe. Koguo wisdom ile ya mbere iria haria mandiko-ini ni turi irio cia mugunda na nikyo ni emphasize muno kana njiraga andu turi irio cia mugunda tondu nundu wa kuri irio cia mugunda mundu uriaga irio cia mugunda na mundu uriaga irio ici ingi refined kana indo ici ingi tucitaga soft drinks ni ukora na tofauti muno even the texture ya mwiri wake ni ukwira uria mwiri wake uhana. Koguo gitunguru ta gikiri ndege ndakuri ndariganirwo kana gitunguru. Koguo gitunguru ta gikiri giki kya ngwaci ni urona ni gukura kirakura niki nzondo kina muoyo koroda gishamurire joke na gitunguru ri kigiri gifuthu tondu ni kiarugwo. Koguo waruga ni woraga no giki rugikarite giki kuma rege kiagethirwo no guthina mbere kirathi na mbere gukura na yethi na mbere gukura ri woda zitu niki gikaga kikonura ngothi old cells. These are old cells. Ikaruta old cells igathondeka new cells. You see gitunguru rugatuka gitunguru kieru ringi. So riria we wari irio njithi kana irio itari nduge urutaga old cells ugathondeka new cells. Koguo wera mundu miaka agatigwa makite na wari irio njithi iguthondeka shape ya mwiri uria urenda no wari irio nduge iguthondeka shape ya mwiri uria utarenda. Then emphasize andu mathie raw food completely. Asha then emphasize atiriri ukire irio nduge hakorwo na kindu githi na ni njiraga andu muno ungikenda kurigiriria mirimu ukire irio nduge ukaria kindu githi no ungire irio nduge peke yake kwanza kindu kia mbere ni woraga kindu gia keri kishina acid na tugaga any acidic blood thakame yothe ina acid neraraga mirimo any murimu wothe ni ukorerwo ni acidic blood. But any alkaline any raw food ciothe ni alkaline
koguo itumaga thakame yaku ituke alkaline ngi okairwo ni mundu wina acid nyingi muno acid nyingi muno mundu ni ariagwo ni mutwe mundu ni anogaga uguo mundu ni aitira akigwa toro guthigina kora mundu athigina ya utuko shiti ciothe cikaihura kiria mai the reason is a lot of toxins giko kiingi na acidity thiini wa mwiri ni tondu wake living on raw food living on cooked food kuriaga irio nduge peke yake so mundu urari irio nduge peke yake nikiekaga ni gukuria kuragia mwiri ni gukuragia mwiri wa kugo hindi cio kiria irio ciaku ni cio kona irio njithi exactly for example ni urari agitheri gikarange tondu ndi muno tendete githeri kana mukimo wale githeri na mukimo ri sinagie gitunguru githi nyanya njithi ikira kindu gigwitwo lettuce ndirugagwo ino niyo lettuce ugatinangia hamwe na lettuce hedi menyithagera andu mamione we ihana ugaboga ihana mboga ne kwiririe kuona mboga ino niyo lettuce ino rugatinangia ugatinangira mundu atinangagia nyeni ugatinangia wega ugacoka rugatukania na nyanya na gitunguru ukaria ukaiga kando ya githeri kana ugatukania na githeri korwo ni mukimo niguo kuiga kando kugura twakaraga githeri hanini kugura twakaraga githeri ugekira nyanya na mboga mboga na nyanya ukarage githeri gigita exactly mboga ni ure na nyanya na gitunguru ri ugatukania haria githeri ni metha iguru kugo every time uraria hakoragwo na kindu githi na ni kirona millions of people millions matorete na antacids antacid no do wake irio mararia ni dead food ni irathondeka acidity kugo makorona kindu gitagwo hyperacidity gastritis constipation irio ciothe citigithondekwo ni dawa ugutura na dawa and the end of the result was a cancer because of much acidity in the system na jiga atri most of the antacid the side effect ni arthritis mundu ado igima korogwo na thina wada uiguaga ni marekereria na arthritis ni undu wake because of magnesium aluminium thini wake antacid so what is the best thing to do nigetha daya kudiga guthinagie tutaga sustainable track mara kuma guthina thutha nigetha diga guthinie na uigue guthifata wagiriwo kure irio nduge na irio njithi stukanite njithi ni cio nyingi kana ni iria nduge ni cio nyingi agoro turongo ni githeri ri agodekira githeri dani ni ri kiria kiruge giko ni kio kinini gukira mafoga andu mameta mafoga mafoga haya ino ni mboga no ri njithi lettuce no ri njithi no turie capsicum tutaga hoho kana this is bells adogo meshitaga bells red bells kogo rimwe no uria ndona wina hoho igiri haha dina hoho ithatu mithemba itatu hena ndune red capsicum hoho ya red hoho ya yellow na hoho ya green utiganu wacio taru ya red ni kiikaga iu ya red ri ira depend na color ndamenyite nigetha mwiroreria mione wega haya ino niyo hoho ndune it feeds the blood ni yakuongerera thakame ni tumaga thakame yaku igie ikorwo strong hoho ya red it helps the blood and it all hoho kana piripiri ciothe ni cire vitamin C and vitamin A koguo ni irateithia this one feeds the liver ino ni iteithagia ini ni njega na ini when you are eating yellow ni rio ithithikana irugo tirugagwo isi tirugagwo acha na nduriaga seeds mbegu ndukaria nduriaga mbegu ukaruta mbegu ukaria ngothi ya iguru gatinangia tunini ukaria I want you to imagine dada we imagine ile jeroge kala ici ithatu cithini wa thani kindu githaka muno exactly neno nduriagwo thiini don't eat firifiri yothe ndukanarie mbegu it is toxic firifiri yothe any type of pepper ndukanarie mbegu mbegu ni toxic koguo karia the cover haya hena kindu kingi ndio haha nigetha tuke tuthii haria he chat utire horo wa chat ire ni yake haya ino ri no tumitaga atia amla wira ni ki amla is very high in vitamin C, is very high in zinc, it's very high in magnesium ina indo icio those minerals na nire vitamins iriagwo atia juice juice extract juice no great na dobigaga you don't peel dokuta godi dukamithige umegrate takarati kana o juice it's juice ne doru no on a daily taste it's just flat negotukania na kindu kingi any utukania na carrot tare uta juice for example ya juice ngeno ta 3 liters wa juice no 3 liters re ugekira irita ithaturi ugekira cucumber ithatu ugekira amra ta igire au hagi ukafil na carrot ugera carrot jera sabato raido ici nigatha coka tuthi haria tuthi haria chat ni tuthomithia niki ki hau haya ino nayo itagwo atia itagwo mint ici ni thukuma ni spice ni herbal spice itagwo mint gakura kuraka
arafu wira wayo munenere he big G no andu mariaga itagwo PK you know it koragwo na mint this mint iyo ni flavor yeno ana andu geze draigua iraruta smell iyo andu gaga ino kuri atia iwe ore ne utharukagia mai kana ukame blend thini wa blender wekira hot water arafu wale kia kuri ari 1 hour after eating ile ukanywa cool so ni teithagia digestion yada ni cool za yada ya mundu hake kidogo tukania nayo just water mai peke yake gakuraga ku ekora mugunda-ini ona tagaka peke yake ungeruta oguo ri ucokere kire grathi-ini ri ina mai ri ni kwambiria gushoot kiria ni kwambiria gushoot guthunduka guthunduka afu ugathi ukahanda haya ni wega muno iyo wajira ni means haya iyo ni twarikie nayo ni njega na thina wa nda hamwe neno tumitaga deal kana ni njega ni mwirori ya mione itagwo deal ino ni yako ino ikuraga ku ino no mugunda bado no spice nisho nisho oru no tukani cicieri no tukani cicieri na hena indo ingi bado twitaga baso I don't know gikuyo ikatia no tukanie na rosemary rosemary ndamena tugitaka gaudi ikori ya gwitu rosemary andu aria marugaga nyama ri nikiragwo nyama ine those sweet meat mari ya nyama nikiragwo nyama ine because it's a meat tenderizer ituma nyama ituke soft wewe ona rire urenda guthondeka thubu wa nguku no wikire ici ithatu thubu-ini ucio wa nguku and then wikire ginger wikire itunguru nyingi then utherukie wambe utherukie nguku hakuye kuhia wikire itheruke ta 10 minutes nacio afu unywe thubu ucio that one now iyo ni dawa ni guteithiriria mwiri waku kana kunywa we plain haya hena nyamu ngi haha drashi acio theriga turikanje tulimwe na uri ungi cucumber cucumber ni njega muno na skin na juice ino ya carrot na cucumber ni njega muno na ngothi it helps the skin na no great squeeze juice yayo wethambe na cucumber ni njega muno na kidney tushitaga diuretics diuretics ni dawa yo theratha bia kidney liver na the bladder nisho shitagwo diuretics na ndikari wathi wina high blood pressure ri uheagwo diuretic nigetha irute mathugumo koguo no nginywa ni ukota guthifata wega ni guthuguma wega na mathugumo mataranunga na matari ma yellow mathugumo mataranunga no mwaka detox no mwaka thabie thakame njugaga atiriri irio ici njega ri no uria na cege uguteithia ni tondu wari yari ucoke thakame yaku ina toxins ri stira guteithia itakuoya ngari wero tware service wero irutwo uiro we uge aca ongerera uiro mweru ongerera uiro danisa koguo detox sikuruta kiria icio citingiruta wira hatari ku detox ino ni ndo na tiboga ya Kenya ino tiboga ya Kenya no ni kuraga Kenya ni taga Chinese cabbage it's a Chinese cabbage ni juicagwo ni riagwo ijithe na no steam tikumiruga nginya cijie kara no steam ni njega na mahuri good for the lungs haya tukiti igire nigetha tuthie mwana uri ungi haya na ino ni ndo broccoli broccoli ri anti cancer ni anti cancer ni giragiriria murimu wa cancer cauliflower ni giragiriria murimu wa cancer ino ruga gwate kana ria gwate na the green coloring matter anything green to ita chlorophyll na githungu it feeds the cells, it feeds your blood, it's food for the blood ni dawa ya kiria no ati muda na cancer ngikata nayo wena you juice tikuruga uthina wa nduri wiragwo atiriri urie kina wina cancer urie kina wina cancer wewe ugathi ukaruga na thina wa kuruga ri niguo contribute te kugia cancer yes kugido nyingi tutorial cinjithe tware cinjithe kosa mundu wina cancer turiaga irio cinjithe turia irio cinjithe na riara irio cinjithe akaruta these bad cells agatuma good cells kia gituguru kiria agatuma good akaruta ici cancer ici ni cancerous cells mwiri ukaruta ici riria ari irio njithe igakuria good cells it rejuvenates igatuma mwiri waku ukure ringi no gakuria cells njega no wadi wina cancer kuria irio nduge muno ni kuhe cancer irio kiria kuria mwiri waku iraguthini no ni ndu tumitaga bok choy na githoi agoko ogethi haria gara haria fig tree haria ahindi maguraga indo ici ciothe ni ukuona no gethi muthuru akuria tuguraga ukora cabbage tukuma terere icio ni tumenyerete but ogethi thoko nyingi ta city market ni ukora ici makiendia yes haya ni gucia ntwarikia ni gutira horo wa juice iyo no ndira twambete thie nginya haha utire horo wa chat ino nikirauga na nikikiho uko uguo haya ino gwiciria uka uko nigetha utire haya
haha ni aterenda gutwira chati neno ina maundu maingi but ukirora uguo ni he undu irakwira irathira atiriri ahena kairitu ga slay queen kararia ici na hena ungi mutumia na ndiona tario we riu thutha wa kuri o uri agatwika o wari o ukongerera kiro wongerera kiro ukarehe mirimu gatiko beef obese o ri urongerera kiro no go entertain mirimu thini wa mwiri waku haya wari o uri ugutika to the shape that you want andu igire mena mwiri uria matarenda nona na nimeriragiria gukorwo na mwiri uria marenda no magathie gym mageka atia karu andu thia gym no kuria wega I just eat good makageria kuruta eno andu igire majuragia nikijikaga na ndina ciana mutumia ina ciana igire koguo ri nikijikaga ni tondu wa kuria iria ciagireire mwiri o wombirwo ri irio cia mugunda wari irio cia mugunda ginya ngozi ukirora ngozi yakwa ni gukwira uria hana ukirora ngozi yakwa ri ni gukwira uria hana ni tondu wake wakuri irio cina muoyo na muno ikarenduge itarenduge no rware ici ni irio ni junk so citaga junk na soft drinks na gacai andu ni mendete muno icio ciothe they add weight na ikare a lot of diseases koguo mundu ucio anoro guo kana ndayambiria gucomoka tondu mbirwo ni Ngai Yohani u asa thini waku kwina hinya wa gutuma wikare uria Ngai akumbire kugerera mirire ria Ngai akuheire na thini waku wina hoti wa guthukia mwiri waku kurigana na kire uria katia uraria koguo andu ingi mageragia guthi ku lose weight kana kweheria mirimu tuga atiriri when the diet is wrong medicine is of no use tuga atia ria mirire yaku emiuru ona dawa ti tuguteithia when the diet is correct medicine is of no need ugiria wega ndukunidi dawa cia gwikatia na ni urahe mwiri waku uria kwagiriire haya ngono tuhete mawatho mana twathirie na watho wa mbere ugatiriri moral food incorporated in the diet provides the cleanest fuel to the body rio oria twauga rio nari iria njithi nyingi thini wa irio ciaku urahe mwiri waku kiria kiagiriire kuma ukiambiriria uria Ngai ombite uri irio njithi nigetha wetukane na mirimu haya ya keri it is time drugs are not fit to treat human frame but rather cure and prevent diseases with nutrition handu ha guthia thibitari kuheo dawa cia kurora mirimu tugere kuriri kugiriria mirimu yo exactly tondu kugiriria ni kwega ukira kuhonia riu andu ingi matengagirira dawa ikaga kumateithia riu njuga ati ugithimishie mingi tondu ndanathi ugakora kwina chemist nyumba chemist ye nyumba mwiri waku ndumbirirwo uriage chemical iyo rari ni mutu eri ukanywa painkiller ri painkiller ti chemical ya painkiller mwiri ukwendaga irakwira kwina thina handu fulani thondeka ukanywa painkiller ukera mwiri ti wori mukira ndirenda kuruta wira nona no donarora kihumo kia murimu ucio kihumo ni mirire kihumo ni uria urakoma kihumo ni kiria uranyua you see koguo waria wega no nyue wega mirimu ri ukweherera haya tuke namba ithatu tugatiriri eat and live longer productive life detoxify yourself as often as you service your car and enjoy the benefits of a good health gari yaku ri wandikirwo after some miles yathi ngiri thano no nginya othie gaitwo wiro gaitwo wiro na ndwira gwatiriri tondu wiro ina thina ri gari yaku niwambia kuigwa ni ndito ri filter ina thina ri ndwira gwatiriri he ni tuongerera wiro njega yaba gwitwo nguru yaitwo nguru ri magekira wiro njega so niguo twaragia horo wa detoxifying haha detoxifying mundu ekaga detoxifying ri riu ni tukaga kiria twitaga herbal medicine icio citeithagia mundu ku detoxify the blood ici tugire irio ici ni fuel ya gutuma kurigiriria mirimu no riu ri detoxifying ri irutaga kindu gitagwo free radicals from the body iria yenda kurehe cancer wale irio icio ikarehe cancer koguo wale irio icio ikarehe arthritis wale irio icio ika form into another disease kana ulcers kana gastritis kana high blood pressure diabetes jeraga diabetes treatable maga karigwo drauga atia high blood pressure kidney yaku ri ndwetagira nginya block tondu kuri irio ri utago detoxify ri doesn't help koguo raita wiro ri niguo wagirwo ku detoxify na dawa cia herbal medicine dawa cia herbal is full of vitamins and full of minerals that is the difference between
tofauti ya dawa cia thibitari na tofauti na dawa cia habo. Cia habo cina vitamin na minerals na ni cleanse the body. Cia thibitari ri it's composition of chemicals. Koguo maita maingi ni kukiriria kiragiriria mwiri. Koguo ni njega ni njira dawa cia thibitari ni njega tondu murimu wa iguru ndungihuthira habo. Aba kuthira dawa cia thibitari gaikurukia murimu the symptoms. Gaikurukia dalili thiri ugo kanywa herbs. Herbs ya cleanse na herbs tuta detoxification na herbs. She cleanse gathambia higo, gathambia ini, gathambia thakame, gathambia muko wa mathugumo. Kinya wandikirwo dialysis. Creatinine cia kushigoro. Ungenywa detox cia guthambia kidneys. Idia ikahigura na wandikwo dagitari akarigwo ni ati orekire. Na ga emphasize on juices. Okay, detoxify mwire ukanywa ginya juice. Toro juice yaku niki ina ketareke ndeka ntuhota gukinya hau ndeka kamera ndiko tukinya ho. Nigetha turore niki juice nako niko mathema itema guthira marathira. Nigera kumenya juice yo niki ina kio. Juice eno ri ni eno. Ena carrot. Ena cucumber. Na nijekeria kahani kanini. Kauke kanini. Niki ukewekeria niki. Nikireka uketo carrot sida dana shiore. Sare that sweet. Udekira kauke kanini na to nigumenya nigumurehera ri. Nimukumainda about taste. Kogo dana nyago kiraka kauke kanini so that you can love the taste. But okay is good also is a preservative. Nigiragia thuke na ihenya. Nigiragia thuke na ihenya. Kogo wekira kauke kanini. Kogo nigetha juice eno eguteithie ri. Na nyeni ici ciguteithie ri. Ukaga gwitu. Twakuhe dawa ici cia cleanse. Andu cia rwaru. People are not sick. Adu ti arwaru. Ni arwaru ni tondu akiria mararia. Koguo moka rari twaruta wiro ri. Na twacenjia filter ri. Riu twakwira ri aga giki. Tugatiga iria njoru, tukaria iria ciagiriire. Koguo wari iria ciagiriire, mwiri waku ndungirwa you live young, happy, adodo macia makijuria dagitari ni kiwikaga. Tungirokira anyo 5 years ago. Ni dagitari ko tarakura. Ore ndagutigire no guo ndirakuona. Ndamwira secret is raw food, juice na detoxify. Gari yaku ri ugasa miles wa cleanse mundu agirio ku detoxify maita maigana paia mundu irio turaya tondu he mundu ngiri ure uria tiriri ona cabbage icio ona vegetables icio ni hure dawa ikikuo riu tiri mundu ure urio guo that is very true ni hure dawa ugiteithia atia ona ko ni hure dawa ri cirio na vitamins and minerals koguo nikio tugaga atiriri after 3 months Nduwa igana itatu ugathambia muri tia gwetera nginya higo ethuke nigetha uthie dialysis no unblock higo ciaku unblock iniri yaku unblock thakame yaku na habo medicine ndeigwa nikijiraga andu moke kuria turi thegi muno haya mundu gitwo mutheni wa diarori atiriri mundu no detox agikorwo ni arongithia ni kuli mild ni kuli habo mild tumaheaga cia andu aria marongithia yeah thegi muno mathaa maitu matigitetekeria guthie na mbere na ni hidia gino gita haria koragwo waigire ni ha goragwo na Ndigara Street nyumba itagwo Miningai 2 na ni sorry muno hidia gitutiugire ndihiguraga weekend andu ingi mokire over the weekend koguo ndihiguraga weekend higuraga Monday to Friday goragwo hau na Ndigara Street nyumba itagwo Miningai 2 second floor room number C4 so itaga Adams Heaven Lifestyle Center na basha kwa shia dimo mawe 07 23 390 411 Shokara lege 07 23 390 411 jitago Dr. John agwira kama itamaige woka hare andu gukora mundu ungi nini ugukora asante sana wathie wega na gaka ngindo gwitigira tukikunda gaka na andu itu muthe kama udari kuo koguo nini gukanyo na andu aria tukuruta wira nao ni neingi mugeithia kuria guothe ari asante na kwaheri nituri gwika ringi getha guthomithia maundu maya asante sana thengi murori wa Nyoro TV ngai enda cemania muthenya wa rucio o tafreni no ya Inoro rucini njitagwo Njoroge wa Githiji.